nang tangi ko maktiang ka jong blay ka tho apo Isaya ka nong ka ba san pulay ka khot ka ba san klong mo Hendai lapin mong yau ni namal ka jing ringkang jongi lapin luwet yau namal ka jing lebam hok ka jongi ka jing pisitam ka jing sok jongi ka long halo jongu ba ka jing james nam ka jongu lapin kya lapin mong yau namal ka jing ringkang ka jongi ba lapin luwet yau namal ka jing bam hok ka jonga bagi jampi, Rom kalong basau, kedekut kebagusan, yau bala IT no naga benta kajing palat jengi, bayau bala penipat naga benta, bal penkesan, la IT no you, amta kajing palat kajang aja pe. Ningkong Korean Khatsan kalenong jad khat kapalai naba ngala IT pateng happy kabaning kong ya kaba ngalap diang bau Chris wayap namal kapop jongi kabakum kijing tho Jesu layap nama kapop kajangi kabakum kijing tho nang tang in pai shu ti ka jong blai art korin kelinong ka basan kat khot ka ba ar puai nama yauta ubam sim latip ya pop lapin long ka pop naga benta ka jong nang ban pelong yang i ka hab ublai Uta ubam tip ya ka pop lapin lang pop you. Ujisu ubam tip ya ka pop lapin lang pop you namal ban pin im ya breu. Gatia lai kalenong dekat bakal lai Ukres ulasil spa engi naga jengtem ka hukum daga ba pelong ya ka jengtem naga benta jongi namalatho long malatem ya way bara ubasdin hukti ya ukres latong batem mang uta ka jeng palat ka jonga de Kaktiang kajong break ang long balatim yaw ta way balastin haugin ikemau Jesu la sha halau dia latim yu nama kajing baman kajong break nama pop kajonga ba kajong ni komjo tiang kajong break kadan Sibon kejing tho kajong ka larang ipai na po ningkong Petros kalang baal katkat ka baal saw ubadala dihi ulabano ya ka pop kajongi ha ka met jong halol gading halo kata kadin bahaba layap no sha kita kipop ninyo im syahab ubada ka jing jam snam jong lapen khia ulaba no ya kipop bichane bawa layap lo na ka benta kejonga bajang pi komjo ngi naktu kan Petros si lai kalenong dekat ka bakhat pra ta kintiang ka jong blai ka patai lo ka kintiang ka jong blai ka tho lo long na bau Chris ru ulasha sitam si se namak pop ubahak nakabenta kibam hak
Kenang mo unyo yalam yangi how blay bal penyap. Yau hakado. Henry balapin long yau hagmensim. Bat sakaway kat khot ngin pai napo ningkong yones. Kasiti kajong yones kabaningkong lengnong kabasaw khot kabasipau. Hakani kalong kajingit nabangi lait mangi blay. Henry naba lait ma yangi. Bat ba pha elau khon balong kakuna naga benta kapom jong. Te ladang ipule ketiang ka jong blay kidang don sibon kiwe dekat ngim la ban pet. Kiba kren sepang kata ke bro. Ngis ngau tu ani bau Jesu uyap. Kembang ketiang padang on behalf. Hak kecing mi pli jong no. U Jesu uyap. Ngau nong kum unong pop. Nagabenta da jong ha jong. Om simlang u Jesu le pop kemang. Henry Jesu yap kom unong pop. Nakabenta ka jong. Nama kata ke sir kai ka pop ka jong. Lasa badu halal ka dia. De hang ta ong tin ka jong blai long belatem yau tau bas din halal din. Nama kata ka jingi sir kai ka pop. Nama kata ka pop ka bulakin. Wat lau paru la siu ban pet yu la ban pai la din. Kam dei ba u le Henry ka dau ka long manga ba mapi. Jesu ha ba syak ka. Kaniru ka pensiem nakaway ka benta ka bakran nakti ka jong blay pang uta usen yaw balawa halaw din. Nilaman ang mo Jesu long lo kum tu usen halaw din. Kum lo pinskaw. Lalapin ang Jesu long usen. Nama kecik baman ka jong ha ka jong pi. Kaniru lakran hapo hagapo jong di. Kikoni sal menba kilak ni kimau bo blay ula pulat yaki nakari Egypt anda lailam yaki ban let chakta kari jong kejing kulal kari jong jutang kari jong ngam kadut anda gila yalen di gila poy ta kri klau ikin mau kilas dang ban knyom yu blay kilas dang ban tem yu Moses kisang ban le pusha sibon gila knyom gila tem kiai da yang ban pusha yu blay ta kri klau baka pelong yu blay ban bital slay ki kai mo blay la le pula pha ekta ki sen pu ki persen bakin pu ye tai kon sa lak ta ri klau bakin yam Henry about Moses la i ni ulap kerpa show blay yu sai nagamenta uri ubreu patlang ublay ulas ngau ye kajing kerpa ke jang u baula ang yu Moses Baun sna yau ta ubsen lang. Baun wa halau ding. Baun no bosja pu ta gipsen. On pet ya khmat ke jongki. Shau ta ubsen lang kin yo ya kajing penem. Ba kin yo kajing penkya. Dia kini kelong kawe nak kata kai ke bau bay ulakran lupa hakpo gimen barem sepang kai ke bau Jesu sesya. Long bau blay long yu Moses bon sna yu tau sen bun wa atau ding. Bat uno wasya ban pu ai ta gi besen udai ban pet ya ke khmat ke jong u shau tau sen lang. Lala upet ya ka khmat ke jong ki sao ta sen long kin yo ya jing em bat kin yo ya jing ding ingat kin mau habangi ong habangi sna habangi jusna ya kano ke jing sna ngam ngatrai
Hem chu siem kum tu ban pelong kelong. Pi kuat senai ke suki, pi siong ban chu siem ya keding, chu penyeng kelong suki em. Pihak ban ot, pihak ban nyarda, pihak ban penpli, pihak ban penbiang, pihak ban thau. Bagalong ke suki. Watang ba bagi senai kaling kenot ru, ngihap ban ot, ngihap ban penbiang, ngihap ban thau ba. Bagalong kaling kenot. Dia habau blay ai raku hukum yang Moses mentau yang tu senang ngangat scam bakadon kata kejingsna hak ta gri klau bakin haban thang yang ta kernong kin haban pen yang ta kernong nang ta sisu ki haban tuandor yau ta urnong bon long gum tau sen ban yo ban wa hau tau dia habang ikan yang ikan mau tu ngatrai PGE mapor baik iki ambulans baik iki doktor PGE nam tu sen arli sen besno dia tu kedai nak ketim ke jauh mulai dia hang ba lesi ha kata kapor ke jong Moses kila bon kam mensna ya kata ban puluhan dor yau tau sen ki hap antang nang ta de kendian ikin mau lagi pet ha kapor jong ki kun Israel mensua habaki ong ya karnong mod kedai ke sepang ke jing bisar kejingkan ke jong play lingba kitu ke jing tu pa how Daniel yau tu station badon kata karnong kedan ke jede ba ke jing bisar te hang ne ka mod ba yau jisuru hapan thang yau hapan bisar yau hapan penuan dor yau naman ta ka pop ke jonga ba ke jongbe tang banyoban penem yu breu hapan bisar yau jisu nama ke pop ke jongi hapan thang yau khnang ba breu yo ya ke jing penem ba ke jing penkhia dia kejong belai kelakren hapo ke gospel Yohanes balenong balai bat ket khot ke ba khat sa gospel Yohanes nang balai ket khot khat sa kumbau Moses sulakin tiyo tau sen hakri klau kum daru kadai ban kentiu yau kun ubreu kene ke kran sepang jong jisu ublei lopi sina po min shwa nado po min barem ya kata ke jing plat em ke jong jisu yang ba ya phi kadon ru ke jendai nado ki por ki kun Israel nalong ki pakulong ki mei kulong ki jongi ki pam min shwa ba kata ke jiap ke jong jisu komba ke ting ke jong blai glong ko balas din yau tau sen halau din kom ta on din yau kun jong yau no wa pet chau ta sen long unyo ya ta ke jing pen khia ti ke jing kli ke ni long kon ra hatu piju kelina balai ubsen balai ublai upha ban sna ya ubsen manwa hau dieng ban penyo ban penkhia yaki hatu balai ublai upha sna du sing hatu balai upha sna du khla hatu balai upha sna da kaparo kebalong kata ka simbol yang mensim kuat tu boleh bahasna nak paro berpenyang tan ong no bersapu bersen umpet atau ke paro nang bunyo cepenem bunyo ke cepekia boleh bahasna nak miau bahasna lukso bahasna nak sen boleh bersen ni jukli kata boleh paling bersen nama bersen berbol day kata
ke simbol kebakran Jepang kata ke Disney ubusan berbol dari simbol Jepang kebakran Jepang Baman Sultan Hendai boleh bau boleh hangi orang bansna kata kedor jong tu ubusan dia hawat kendia ladang ipet ni pulih lingba kini kijing start kiro start kebajua jitip Jepang Kimra Jepang ki ke. Tiki kendiat kuai ke jinglong ke jauh sen ke long ba. Ujulau ya ke seni le jong. Ngatrai berop hidup kita. Ba ujulau ya ke seni. Dah kelarem pula ke seni besen. Ulau no ya ka. Bahkan mi pat dah kuai ke seni bertumai. Lada pi jumlen man sang klau pin sai kendo hin hateng hanu ya kita kisni besen kiba usen badap la ti kani ro lalang ipet kani kalong si bentang isu ba ke ke barem labret noi ka balakwa ban mara ya batma ti kalong gawe ro ka bentang ila ban ong baling ba jong Jesus Christ ke bokot ka pop ka jongi ka barem ka jingle ka jong breu ka barem an ben thamai no ka jingim ka jongi ling ba Jesus halo ka ding phna on mon ra no ya ta ka jing thamai ka jingim ka jonga ka jing